Aduh, aduh kemikil kok lek, cetak pelengan kok lek. Aduh. Tina lah kak, ban mula sake apa can engkok ngare jia lah. Tina engkok mare nasi ngare ah. Aduh tak apa kiran jelek. Iya wes tak usah lah, mengkun ngare jia. Ban istirahat lah nang dina. Iya ngasteten yang jeleknya lek. Iya. Mana nggak boleh takut kene ngare. Iya, iyalah kak. Iya. Dan Mbak Yu, Mbak Ruka Puru. Ngare adek waca can tak ngeni ngare je. Arah apa Cak Har? Nguca tanya man abe dek, cek merpu melolo mulai dari selaku. Neser mun engkau tak sambil pentong ngare. Abe, iyalah Yu, bantar tuli beres Cak Har ji ya. Iya dek amin. Ya tina lu ya, engkau langsung ngare lah. Sape wade pakan nah. Iyalah Yu lanjut, kok mulai kia lah. Iyalah dek. Aduh. Aduh, hilang nang bini lagi. What? Nang bini tak tahu aja cuman kok kencang-kencang. Aduh kan ki Abid pengarin kan? Korokan lu. Asik pun ngarin mula lo. Takeng kok sampai. Can sake, aning wak kong jeruk kong mak lemak kok rokokan. Takut making jong joyo Amira roh. Lu ben ya, abe lebih kok. Lemak sara man ngari ya. Tai santai kun, nak boleh badang. Bin tak kira tahu aja. Dengar hibi karo kelakuan bila. Yu. Cuaca Cak Har Sakria, ki buru kok rokokan kong jeruk kong. Si, cak kerja rade. Ong kuwen kah? Bayo cenguk ban mun tabar taja. Maju. Wah, abe sakit. Bener kok kan? Arwah tak sakit, kun pura-pura sakit mak lebeken segare. Sedangkan ruah karetai santai. Awas bener kak. Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Anje lu. Engkau. Engki kok Kak Anje. Apa minta kena tok kotok kena? Gula minta tolong kampian. Karwa. Cong har karo tak bereng keng reng ma bereng. Sengka karwa salah aku ah. Pas terus di rumah. Karo kan takok kasuntikan ki. Oning kan apa maksudnya gula? Deh ya. Main gagas. Tore. Hari iya sing ngocak bereng. Hah? Bereng di rumah ben kalau nggak kalian kok ben. Komikil kok lek. Tapi saja maju nerokok, maju nerokok. Demak lek. Demak. Anggi demak kok. Mayo tuli cekal nggak kalian ben mengkakok ben. Demak. Sontek dah kiba ka puskesmas malekas beres. Enggak lihat ya. Enggak tak suntik kok lek beres kok lek. Sehat kok lek. Sehat. Utar sehat kok lek. Ayo melekas beres. Enggak. Beres kok lek. Tolong. Ngeding, malekas beres makan sontek. Kok sopan. Kore tak jalan.